Mu Rwanda hari amashuri make cyane atigamo abana bose, yigamo abana b'abanyacyubahiro, ab'abayobozi, ab'abadiplomate n'abakire bakomeye cyane. Aya mashuri arindwa bikomeye cyane, umutekano wayo wimakazwa amanywa n'ijoro, aho kamera z'umutekano n'abashinzwe umutekano akazi kanozwa kandi neza, kandi byose bihurira ku ntego imwe, ariyo kugira ngo umutekano w'abana bahiga urindwe ku kiguzi cyose byasaba. Hari imvugo igira iti umutekano ni ishingiro ry'ubuzima, bityo ubuzima ni uburezi, kandi ubuzima bushingira ku mutekano. Nk'ibyo bidahagije, imyigire y'abana b'ibi bikomerezwa ishingira ku mbonerahamwe y'ibikoresho bihenze bidasanzwe, kandi buri gihe buri gice cy'ishuri gitunganyirizwa umwana w'umukire nk'aho ari umwami cyangwa umwamikazi. Ibi bigo si amashuri gusa, ahubwo ni ahantu biga kuba abayobozi b'ejo hazaza h'igihugu cyacu, bahabwa ubumenyi bwihariye kandi babwirwa ko ejo hazaza isi izayibareba mu buryo budasanzwe. Ariko nanone mu ntekerezo za benshi hari ibibazo bitandukanye bakunda kwibaza. Bimwe bigira biti ese abo bana biga bate, bishyura ngahe, biga hehe? Ese ayo mashuri niyo ategura abayobozi b'ejo hazaza h'igihugu cyacu? Uyu munsi kuri Deep Media TV ngiye kugutembereza mu bigo by'abana babiyubashye hano mu Rwanda. Turarebera hamwe amabanga yihariye abenshi muri mwe mutari muzi. Muri make mu kiganiro cya none tugiye kurebera hamwe byinshi byihariye bitangaje ku hantu abana b'abanyacyubahiro b'u Rwanda biga. Ngiye mugiye kubana ni JD, ikaze mwese. Igihugu cyacu gituye ahitegeye, aho gisanganiza abagisanze imisozi igihumbi ituye ahitegeye, ibituma abanyamahanga ibihumbi bahageze bifuza ko abana babo baza kwiga mu Rwanda. Mu myaka 20 ishize u Rwanda rwashyize imbaraga mu burezi mpuzamahanga. Kigali yabaye igicumbi cy'amashuri akurikiza systeme z'i Burayi na Amerika, aho aya mashuri atanga cyangwa yigisha mu buryo butandukanye. Hari uburyo bwa Cambridge Curriculum, ubu ni uburyo bwo kwigisha bwakomotse mu Bwongereza, bukaba bukoreshwa n'amashuri mpuzamahanga, aho urwego rw'ibanze primaire abana biga ubumenyi bw'ibanze nk'imibare, ubumenyi bw'isi, icyongereza n'imyidagaduro. Naho urwego rw'icyiciro rusange abanyeshuri biga amasomo atandukanye nk'imibare, siyanse, icyongereza, amateka n'umuco. Icyiciro cyisumbuye abanyeshuri bahitamo amasomo yihariye bitewe n'icyerekezo cyabo. Muri make Cambridge ni ishuri ryigisha ku rwego mpuzamahanga, aho umunyeshuri wahaba afite amanota yemerwa na kaminuza nyinshi zo ku isi. Ubundi buryo abana b'abanyacyubahiro bigishwamo ni uburyo bwa IB, International Baccalaureate. Iyi ni gahunda y'uburezi mpuzamahanga ikomeye cyane, igamije gutegura abanyeshuri kuba abahanga mu guhanga udushya no gutegura isi yose. Muri iyi IB hari uburyo butandukanye: IB Primary Years Program, PYP, aho yigisha abana bato cyane bari hagati y'imyaka 3 na 12, aho bigishwa hibandwa ku gushakisha no kumenya byinshi mu buryo bwagutse. Hari kandi IB Middle Years Program, MYP, yo yigisha ku bana bafite imyaka hagati ya 11 na 16, aho bigisha amasomo asanzwe ariko mu buryo bwo gukemura ibibazo no gusuzuma amakuru. Nk'ibyo bidahagije, hari IB Diploma Program, DP, yo yagenewe abana bafite imyaka hagati ya 16 na 19, aho bigisha amasomo 3 y'ingenzi kandi bagakora umushinga wabo bwite, harimo n'ibyo kwiga mu buryo bw'imibanire n'umuco. IB itanga ubumenyi bwagutse cyane kandi ishishikariza abanyeshuri gutekereza cyane, gukora ubushakashatsi no kumenya indimi nyinshi. Abatize muri izo systeme mbabwiye haruguru, abasigaye systeme y'Ababiligi n'Abafaransa. Kandi amenshi muri ayo mashuri ari mu bice byiza bya Kigali nka Nyarutarama, Kacyiru na Gisozi. Mbabwiye amwe muri ayo mashuri n'ibyihariye bitangaje kuri yo. Twahera kuri Green Hills Academy, ahari ikigo mpuzamahanga cyemeje gutanga uburezi kuva kuri nasari kugera ku rwego ruhanitse rw'uburezi. Green Hills Academy yashinzwe mu Rwanda mu mwaka w'1997, yatangiriye ku banyeshuri 130, ariko nyuma yagiye izamuka mu bwitabire buri hejuru. Uyu munsi ifite abanyeshuri bari hagati y'500 n'800, kandi bamwe muri bo baturutse mu bihugu bitandukanye birenga 50, kandi bikomeje gutanga uburezi bufite ireme ku rwego mpuzamahanga. Iyi Green Hills itanga uburezi bufite ireme binyuze muri gahunda za Cambridge. Iri shuri ni ishuri ryemewe na International Baccalaureate IB World School kuva ku itariki 5 Ukwakira 2005, aho risigaye rikora gahunda nyinshi za IB, aho ritanga uburezi mu buryo buhanitse twavuze haruguru, burimo IB PYP Primary Years Program, yo yita ku bana bato, Middle Years Program,
MYP yo ku banyeshuri bo mu cyiciro rusange ndetse na Diploma Program DP yo ku banyeshuri bo mu myaka ya nyuma. Abana biga Green Hills Academy bishyura gatubutse mw'abantu. Uzi ko umwana wiga nasari w'umunyarwanda yishyura $1,820,000 ku mwaka, naho umunyamahanga akishyura $4,975,000, naho urihirirwa n'umuryango runaka akariha kangari kangana na $7,680,000 ku mwaka. Ku isi wumirwa se tutaragera kubiga segonderi. Naho primaire abanyarwanda bishyura $5,270,000, abanyamahanga bakishyura $6,795,000 ku mwaka, naho abishyurirwa n'imiryango runaka nabo bakishyura akayabo karenga $18,390,000 ku mwaka. Tugere kubiga muri segonderi kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu wa gatatu, aho abanyarwanda bishyura $5,945,045 ku mwaka, abanyamahanga bagatanga akayabo ka $7,600,000 by'amafaranga y'u Rwanda ku mwaka. Ya miryango nayo ikarekura kangari karenga $20,610,000 by'amafaranga y'u Rwanda, naho ni ku mwaka. Ni mu gihe abiga A level cyangwa se superieur b'abanyarwanda bishyura $9,655,000. Aha ni mu mafaranga y'u Rwanda ku mwaka. Abanyamahanga bakishyura angana na $12,240,000 ku mwaka, nayo ari mu mafaranga y'amanyarwanda. Ya miryango itandukanye nayo nakomeje kubabwira, aha muri A level cyangwa se superieur nabo bishyura amafaranga y'akangari angana na $24,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda, naho ni ku mwaka. Nubwo nta byinshi byinshi inyuma y'aka gatubutse bishyura, sinabura kubabwira itandukaniro ry'aya mashuri nasanzwe tuzi. Umwana wize Green Hills usanga azi kuyobora abandi, gukorera hamwe muri club, gukora ibikorwa by'ubugiraneza n'imyidagaduro, aho uburezi buhatangirwa butuma umwana akura yifitiye icyizere, ubuyobozi n'ubushobozi bwo gufata ibyemezo. Bamwe mu bana bahiga bahabonera ubunararibonye bwo gukorana n'abana baturutse mu bihugu bitandukanye, bigatuma barushaho kumva no kubaha imico itandukanye, ndetse bakagira amahirwe yo kwitabira amarushanwa mpuzamahanga. Green Hills itanga ibikoresho bihagije, ituma umwana uharangirije aba ari inararibonye mu ikoranabuhanga n'udushya, imyanya myiza mu mikino itandukanye, akaba n'intyoza mu ndimi zose. For Green Hills Academy, what I mostly like about the New Year and Christmas. Come with me. During the Christmas holidays, I mostly slept, but ubundi hatangirwa uburezi bwihariye budasanzwe butuma umwana w'umunyarwanda ava ahakomeye kurusha abandi, aba yiteguye kwakira amahirwe mpuzamahanga no guhatana ku rwego rwo hejuru. Mbahaye ingero nke z'abantu bakomeye bize Green Hills Academy. Ndababwira umwana wa Perezida Paul Kagame, uyu ni Kapiteni Yannick Kigenza Kagame, uyu muramuzi ubu ari kubarizwa mu ngabo z'u Rwanda RDF. Hari kandi uwitwa Sonia Mugabo, akaba umuhanga mu bijyanye n'imideri. Uyu yize Green Hills Academy mbere y'uko ajya kwiga hanze y'igihugu, naho muri 2019 umwe mu barangije yari Victor Shyaka. Uyu ni umuhungu wa Professeur Shyaka Anastase. Uyu yagiye gukomereza muri kaminuza yo muri California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Undi ntabura kubabwira ni uwitwa Amata Ines Giramata. Uyu ni umwanditsi w'imivugo, umunyabugeni, akaba n'umwe mu baharanira uburenganzira bwa muntu. Yarangije amashuri ye ya high school muri Green Hills Academy mbere yo gukomereza muri kaminuza ya DePaul muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikindi kigo cyiza mu Rwanda ni King David. King David ni ishuri ry'icyitegererezo mu Rwanda, ryashinzwe hagamijwe gutanga uburezi bufite ireme kandi bujyanye n'igihe. Iri shuri rishingiye ku ndangagaciro zo kwihesha agaciro, gukunda ubumenyi no kugira umuco w'ubufatanye. Kuva ryatangira 2009, King David ryahisemo guha abanyeshuri amahirwe yo gukura mu buryo bwuzuye, haba mu myigire, mu mikino no mu bikorwa by'ubumenyi ngiro. Umwana wiga muri King David abona uburezi bwuzuye kandi buteye imbere, bukubiyemo amasomo asanzwe ndetse n'inyigisho zimufasha gukura mu bushobozi bwo guhanga udushya no kumenya gukorana n'abandi no kwiteza imbere mu ngeri zose z'ubuzima. Iri ni ishuri rishishikariza abanyeshuri kuba abantu bafite indangagaciro nziza, bakamenya gutekereza mu buryo burambye kandi bagatera imbere mu buryo bw'ubunyamwuga n'ubuzima bwabo bwite. Muri make, King David si ishuri gusa, ni umuryango w'uburezi utuma umwana akura mu buryo bw'umubiri, mu bitekerezo, mu mico, akamenya kwiteza imbere no kugira uruhare mu iterambere ry'ahatuye.
Ikindi kigo ntagereranywa kiri ku rwego mpuzamahanga ni Ecole Bridge de Kigali, aho kirangwa n'ireme ry'uburezi ryihariye. Iri shuri ryashinzwe mu 1986 rikaba ryaragize uruhare rukomeye mu gutanga uburezi ku bana b'abanyamahanga, cyane cyane abo mu miryango mpuzamahanga, aba bakozi ba za ambasade n'abandi b'abanyamahanga baba mu Rwanda. Ecole Bridge de Kigali ikurikiza systeme y'uburezi y'Ububiligi, aho abana bahabwa amasomo y'ibanze n'ayisumbuye mu buryo buhuje n'amahame mpuzamahanga. Ubu buryo butuma abanyeshuri bahabwa ubumenyi bufatika bubategura gukomeza amashuri yabo hose ku isi. Umwihariko w'iki kigo ni ukwakira abanyeshuri baturuka mu bihugu n'imico itandukanye, bikabafasha kugera ku nzozi zabo z'ahazaza, haba mu burezi cyangwa mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ecole Bridge de Kigali rero si ishuri gusa, ahubwo ni urufunguzo rw'umusingi w'uburezi mpuzamahanga mu Rwanda. Tugere mu mutima w'amashuri yisumbuye mu Rwanda. Kaza neza muri yubile y'imyaka 50 ya Lycée de Kigali, ishuri ryabaye ubukombe mu Rwanda kuva mu 1974 kubw'ireme ry'uburezi ritanga. Nitwa Queen Karimpinya, nkaba nkina umukino w'amasiganwa y'imodoka. Ndabatumiye kuri yubile ya Lycée de Kigali, izaba tariki 8 z'ukwa gatandatu. Abantu twese twize muri lycée. Ni Lycée de Kigali, aho Lycée de Kigali ari ikigo gifite amateka akomeye, cyashinzwe mu 1963, kikaba cyaragiye gihabwa icyubahiro kubera ireme ry'uburezi gitanga kandi rihuye n'amahame y'uburezi mpuzamahanga. Uyu munsi Lycée de Kigali ifite abanyeshuri benshi baturuka mu miryango itandukanye y'Abanyarwanda n'abanyamahanga. Ni ishuri rikora cyane kugira ngo abanyeshuri baryo babone ubumenyi buhambaye bubategura kuzaba abanyabwenge n'abayobozi b'ejo hazaza b'iki gihugu cyacu. Umwihariko w'iki kigo ni uburyo gitanga uburezi bwagutse kandi bwimbitse, rikigisha abana b'Abanyarwanda b'abaherwe, ab'abayobozi, ab'abanyamahanga, bityo bikagaragaza urwego rudasanzwe iri shuri ririho. Aba banyeshuri bahabwa amahirwe yo kwiga mu byiciro byagutse bya siyanse, indimi, kandi byose bihurizwa hamwe nk'uburezi mpuzamahanga. Lycée de Kigali ntabwo ari ishuri gusa, ni ikigo gitanga cyerekana ubudasa mu burezi n'imico myiza, aho abanyeshuri baho biga guhanga udushya, kuyobora abandi no gukorana n'abandi baturuka mu mico itandukanye n'ibihugu bitandukanye. Kuva mu mateka ya kera kugeza uyu munsi, Lycée de Kigali ikomeza kuba icyitegererezo cy'uburezi bwiza mu Rwanda, aho abanyeshuri b'abayobozi, ab'abaherwe baba bafite amahirwe yo kuba abanyamuryango b'iyi si ya none banyura muri Lycée de Kigali. Mbabwiye ku bana ba Perezida Paul Kagame, ni uko bamwe muri bo batakunze kwiga mu Rwanda. Dore kuri Yvan Muro Kagame ni umwana mukuru wa Perezida Paul Kagame, yize mu bihugu by'amahanga kubera impamvu z'umuryango we bwite. Uyu yize business muri Peace University muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yahakuye impamyabumenyi ya Bachelor's Degree. Yaje no gukomereza amasomo ye muri Masters of Business Administration muri University of Southern California, aho yize ibijyanye n'imiyoborere y'ubucuruzi n'ishoramari. Yanize amasomo mu gisirikare muri United States Military Academy muri Western Point Academy. Ange Ingabire Kagame nawe umukurikira amakuru yagiye hanze agaragaza ko yize kuri Dana High School, ishuri ryigenga ryo muri Wellesley, Massachusetts muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha ni naho yize amashuri y'ibanze n'ayisumbuye mbere yo kujya muri kaminuza. Ange Ingabire Kagame yagiye muri Smith College, aho yahakuye impamyabumenyi ya Bachelor's mu bijyanye na politiki na siyansi, ndetse anahakura amakuru yihariye ku bumenyi bwa Afurika. Ange Ingabire Kagame anafite impamyabumenyi yisumbuye Masters Degree mu by'ububanyi n'amahanga International Affairs yakuye muri Columbia University in New York, imwe muri kaminuza ikomeye ku isi. Ange Ingabire Kagame akurikirwa na Kapiteni Ian Kigenza Kagame. Ian Kigenza Kagame uburezi bwe bwatangiriye mu ishuri ribanza rya Green Hills Academy. Iri ni ishuri ryiza ridasanzwe riherereye mu mujyi wa Kigali, nk'uko ibyinshi byiza nabibabwiye muri iki kiganiro haruguru. Uyu Kapiteni Ian Kigenza Kagame yaje gukomereza amashuri ya Edinburgh i Massachusetts muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iri rikaba ishuri ryiza ryigenga ritegura uryigamo kuzaba bukomeye. Hanyuma yaho yaje gukomereza mu mashuri makuru no mu bigo byo ku rwego rwo hejuru nka Williams College. Aha kandi hari na bucura bwa Perezida Paul Kagame ni Brian Kagame. Uyu nawe yize mu bigo mpuzamahanga nka Royal Military Academy. Ibi bikagaragaza ko aba bana ba Perezida ari urugero rwiza rwo kwerekana ko uburezi, kurerwa ari ishingiro ryo gutegura abayobozi b'ejo hazaza b'igihugu cyacu. Bityo rero biriya bigo twabonye haruguru ntibyaje bigamije kuzana ubusumbane mu burezi,
ahubwo byaje bigamije gutanga uburezi mpuzamahanga, gutegura abana b'igihugu b'ejo hazaza bazashobora guhatana, kurwanira no kuvugira igihugu cyacu ku ruhando mpuzamahanga. Impamvu mvuze no ku burezi bw'abana ba His Excellency Perezida Paul Kagame ni ukugira ngo tubusanishe n'ibigo byo mu Rwanda twagarutseho haruguru, dore ko byose icyo bihuriye hari ugutanga uburezi mpuzamahanga bufite ireme kandi buri ku rwego rumwe. Nk'uko tumaze kubibona muri documentaire, u Rwanda rugizwe n'amashuri yihariye yakira abana b'abakomeye, abana b'abayobozi, ababaherwe n'imiryango mpuzamahanga, aho uburezi buhuzwa n'amahirwe ahari yo ku rwego mpuzamahanga bigatanga ikintu gikomeye cyane. Aha kandi buri kigo gifite umwihariko wacyo, amateka n'uburyo cyubatse abana b'ejo hazaza. Ariko nanone hari ibyo amaso ya muntu atera imboni, nk'uko kuba ayo mashuri ategura abahiga kuba abayobozi b'ejo hazaza b'igihugu cyacu. Aya mashuri ni isi y'indorerwamo, ni aho amabanga y'ahacurirwa ubuhanga buhanitse butoza indangagaciro nyazo zo kuba ukomeye kandi ukunda igihugu wanakitangira. Mbifurije kurama, gutunga ndetse no guhirwa, muhorane impano, ubukire n'amafaranga, mukore, murame, mutunge, muzahirwa. Aha ni ku isoko y'isomero, ubumenyi, inkuru, amakuru ndetse n'ibyegeranyo byiza kandi bicukumbuye. Ukunda ibyo nkora wakora subscribe kuri uyu muyoboro. Naho ubundi ngiye mwabanye nk'ibisanzwe na Jade. Bye bye, dusubire mu yindi video.